Mutagari WeruTV twirira ng'ombe rukuma rukire mwankatha ino ngutwira itekonyira tukwenge kiumia kingi Mutagari WeruTV tutetana mbere na mbango joja Murimi Caruruku na kiumia giki tujitha kuthoma tsegi kuongera iria kirindithie kuna njira ya kuthoma mbegu iria ugekira kiri ng'ombe ku na murerere jwaku jwa ng'ombe twinari nja ya kirimi RA urorithithie ng'ombe cia na agatwira uria kurite na urithi bu na atigira ati akiona iria riringi atiambikiria ng'ombe iria twirire kuma rukiri cie na mpara Mutagari WeruTV gukinya mkanasene ya Agnes Kirimi urani murithi wambiririe na ng'ombe ekama lita 9 ntuku na thaici iria riria akwendia ni iria nkuruki yega na 50 tukomba kutha tukimenya uria ambiririe na ate akinya kinyite kwithirwa akikama iria riringi u mwango ni Murimi Caruruku. Ndio mwega sana itu. Mwega sana ntubako kwata ugeni mubango joja Murimi Caruruku. Ndakwa kukenda ututariria urithi bwaku bure witithiti na bunambe. Na unindejira undethira kwithira miri, kwithira alisi, kwithira murembo na njubiri. Ai. Bobo sema nata wambiririe wekinyokinya ba njubiri ba miri ba alisi ba murembo. Twirora wambiririe urimbo bwaku. Ibwega sana kiri mutambo jojo WeruTV nontu bwa kuriunga gi famu yakwa mundene jwakwa bona uria ndambiririe urithi nikenda bomba gwita wenda nditana arimi ba Meru asao uria ndambiririe urimi bubu urimi bwakwa ndambiririe 2013 na ng'ombe ijere ciari type njasi ndambiririe na njasi egita riu ndakama kilo 9 ki ng'ombe ijire rukire nontu ndakama maita jaire rukire no goro kuna ndi rukire wakama ng'ombe me umarita o ithatu inge ithatu la inyanya eu inge kauma ijire anusu tuko ketha ina lita 9 nije 2013 eu ethire kario o uria ndetire 2014 ndendere o nontu ntaije nkurukie u ndombaga 2015 irio ndaigirwe kwi babejere ndiri yetu bajeta bakuma na tharandi baejene sponsor gwita kuriunga irio ndetirere ndereti ndireta kuriunga na ndethira urithi uria burithagua au nio ndathomere urithi ng'ombe iu ciakwa uria mpumba guchinjia ng'ombe au na ndike mburindi eu andejere ndirendia cio ndirambiria kugura i mbeu ya Frisian ndirona icio ikumeria bwega 2015 ndiragura ng'ombe ikamagwa lita 4 na ndathuganagia ikamagwa rukire no goro au nakundireja kuona ng'ombe ibati gukamo maita 3 kuringana na uria ndathomere nontureri bura ndejire ndacinjia completely ndambiria kurera ng'ombe ciakwa na silage ngatema mpempere ciambiria kugeria ndatema nkagitanga nkenjira marinya ngakunika au ndona ng'ombe bati kurerwa na iria ria kithimi te ura kugia uria ndogiaga kukamata murigo ndeja nkaringira nthi ikithiria nkogea kairi nkeja nkaringa murigo nthi bithira ng'ombe imami na ndikumbira ng'ombe u itireza kana na ate ikumami ng'ombe u rukire njukagieria nkathima kilo 10 ngekira ngachia ndaika 45 ikare speed ndaika 45 akindeta ndethira nitigaretie iria nontu ikethirwo ikunyira ngata iria riu ngeka ciothe na ndi igakara ou ikethirwa na ndi ninganirie na ndi au angi igweta kumama kenda ciambiria kuthagumia riu iria riu irire igicokagia mathagumio na inoki kabisa. Alafu tha mugwanja
na ndeja gukama irio ngekira ringi kilo 9 kou Agnes yankuri murimi uruga ng'ombe ko ntuzairete nyira ng'ombe kou ni nyira ng'ombe ni nyira kuringana na uria ugeta wimitana no ng'ombe komba kumenyeria na ndi ciakwa nimenyeretie kuma 2015 16 ciamenyerie iria ria kuthima na ucithima irwa itekurukagia au ugekira inyankuruki areja waste na nkethira riku anta anjukagia ngatatha iu ingi na ndinkonganiria na kilo iria 9 after gukama irio mbikaire ria kilo 9 aki sikuga kiri urithi bwaku kintu kiri othomere thomo kiwo gwatere kumana ubwetere buri arimi ikumenya ureri bwa ng'ombe umenye bya kurebirio kwa ng'ombe na ochoka othoma kithomo kia mbegu injega irekareteria na ndi ng'ombe ciaku thai wina ng'ombe ingana thai ndi na ng'ombe iria cio kamwe ng'ombe inyanya au ange kurio itigite gukamwa ikaewa njau mweri jo twitite arafu na njau irio ire ibandithitu ithatu o meali wena ithatu ibandithitu na kiri ndithie jeku muthemba juku ugona ndi ugutungatira muno joro kuthingatira joro winyiriti kiri urithi bwaku ona ndi urithi bwakwa mbewe ira nthingatiritie muno nije Frisian na ndi kuri muthemba juu jungi ina nimbikiri mbegu iu ire karete iria ringi nkurukie bang'ina na ndi murimi uria utikumenya mantu jajaigie mbeu muntu ndethira ari mbaire bagicokanairia kanywa akiuga ndakwira ng'ombe kwa ntwirire kuma rukiri ng'ombe ni nyirira lakini iria no siriri murimi womba kuthiria siriri u ate anje bomwe siriri u romba kuthiria omba kwithirwa type ya ng'ombe ire niyo temburindi ire bati no ntoni urimi bwakwa ni ng'ombe ciakwa ira ndacenjerie kuma kinjasi ndejire ge Frisian na Frisian kuma riu ndetere na ri ndare aciriri riu ndakama kilo 9 ki theo ndi ki ng'ombe ijiri indare aciriri u na ndogiaga o kugira kamurigo ndeja nkaringira nthi yani akaire nkaogea nkaringira nthi thayo utikaroro nya nono na ndi utikaroro na ndi igwo kuona ndanganirire utikuona umbithire kagitone ndikirire no ntunkamire ndaikia ndakara rugitone rwakwa na nimbeterete kukama thaa 7 nthimeria kilo 9 ki ng'ombe mikira kuna ndi ng'ombe ire murimi uri abati kuthithia abati nandi o kamunda kawe nako andire rundesia ka portion kamwe ka portion kawe akaandira rundesia iu ni egutuguta ikanyara boka iageka store arafu ka portion kau kange andire mpempe nacio cia ng'ombe ciandagwo ugata ifiti ijiri kuma irinya gwita ke mustari jonge ifiti ijiri au nandi inyoge togitura na muraini ou papa mpempe iu nande ni ou nekirite mbore kung'ana iu ika mpempe cia gutemera ng'ombe kwi ari mbuga itu ng'ombe kari mpempe ng'ombe nandi ciatigire kurija mpempe ndejere kuona kuma riu ndikwambiria gutemera mpempe na kuthithia silage nkagitira mpempe iu riciekira ciara nkagitangira kabisa nkenjeri nyankara maratasi ngashwa mutujo mesinjam na ndendeja tu nkagita ngekira rinyene ndakinyira ngekira morasesi mwanka irinya riu kinyangwa na maguru mwanka guka uterugo rukaumaku na ndere ang'ana ngakuneka ndakuneka kwambiria ithimine biu na ndini ndathimire ng'ombe ndirona ote aja na kuma iro ng'ombe ciakwa ciongerere ria kwi gintu kimwe ugire kuthimaira ng'ombe cia ngateka Zamiri ngataka Jubilee na ikairo kana utena kairo ku keri na murembo na Jubilee ponde ng'ombe inene nikina ndo kwithimira uthima kiru ingana ng'ombe jae gwetwa Jubilee no ntumwire jo size ya ng'ombe size yayo thimaira kilo 10 Mere murembo na Jubilee na Raki iu thimaira twero rukiri
gitumi kuringana na iucie na mwiri jo munene ukona na ndete umba kung'ananu irio na iu na size nini na ndikyo giatumire gutuma irio biraga kung'anana no nto iu inya 45 iria ndagika iria 45 ja iucie no wethaira irera na ciathiria lakini njubirie tethiragia eno nto no size ya mwiri jo we nini na ndenchia ya kuringana na size ya ng'ombe Agnes ng'ombe ichi yaku ireja size yake kana kwi bingi ungana ya kana kwi iria ringi wikaira ndethi yaku mberere nonto ntari ndi kwanda rundesia ende indejere uria ndetere na mathomo ndaigua arimi betete sa kuthoma ni undeta ndetero nkiumba gukura urimine nonto ndireja ndiragita ka portion ndiranda rundesia ndikwanda rundesia na ndirwa nene ari rwa ciara ngita rukoma ntuko ijere ngeka store eu na ndingauga ni into bibi umu ndirago kethwa ja irio na uma ndaura mung'ao matijau ambika na ndindeka matijau after ndaruma silence mbetanga tura silence ngajukia ndurai matasi eu matijau momo rundesia thera ntena rundesia mang'au na ndingagitanga kabisa au ne onda eterenda na inyano kwenda jao akamu gate mburumbandi ndeta nkagita tuthara twakwa imbanda tuthara miraini gwe kadha ndeta nkagita giasi gya tuthara ndeja nayo nkagitanga au imbekere sairenji mbekere ndurai mateja umomo tungirini tumbu mbejere na tuingitangire na tungekera ndekera na kunkethero ingurite messenger ka messenger ndeja nkaminyeria au nkathima rita ijere cia molasses nkaurugira shuriene ndeja na ndeke interview byakwa na iminyerie tumutu kindogo messenger mkauiti brand ndeja ngaturiria molasses na ninkaurugania kabisa na kuma ndikwambiria au indonere ng'ombe ciakwa na ndi ikiongera inyeri ya nkuruki na ndiko koigo karuthu ka ng'ombe karuthu nako ngekinya kire jau ndakwira karuthu ikonda introduce mbere kuno thithiria ng'ombe karuthu riu ndaeja sairenjire enyunya na iria na kirurio kiu ndagita kirurio ndagura nduramu nonto ugeka ntuko inya mwanka birure ikare onchobie ndoru utethira na ng'ombe chaku gekwira uteria na rua korora ko igu kwega nonto nande irega itenya iria muno na sairenji eu nonto ntare ndio kinya kiwango gya kuthithia ndurai matasi erija sairenji eu na ekaethwa i comfortable ndajukagia east pounder niguragwa ngajukia kilo emwe ngagura wheat brand ka messenger ndeja nayo lita 20 ndeja nkonoria shuriene nkathima roje na runkonoria ku nyo era ne gweta east pounder ndeja ngekira nkaurugania kabisa ngakuneka kabisa ora rugo rutitonya ndakuneka nande nui after 4 days idikarura kirurire nande rio riu ria ku nande othimo ekira ng'ombe no uturirie kirurio kiu na njagi nande weja uruganie ng'ombe karia no koneria uria kuongera inya nkuruki no ntugututira ng'ombe ria ja uria nande cirire utututaira ng'ombe kang'ana kiu u ne kathondeka ntaka nande irio ndonere antu akuthondeka ntaka kaberia ria kuthima ikona time cia kuresti no ntonande jonto u kuone uwe mami nande irie kumba kuthondekeria kwiginto gweta na ndona igitu muno ng'ombe ni nyoinyire ntu bwega kunyiria ng'ombe lakini kiro ketha withithia imbore nyingi nguruki area koi kuga nande ndiroweza ng'ombe kunda eka 45 chitha chiche kuthondeka iyo ne kanya kuthondeka area mbitite aho nkithiuruka nuntu ni kintu kira kyangwiria nje ku ng'ombe ithongi wimenyerete ithongi bwega na ndethira tujao twingorope njawa cha twire gwaka iro ngorope kuga watu metandikira nao ng'ombe ndonere tukajao ikajao igantu gakumenyera muno ja uri omenyaira mwana no ntumbere ne uri rira ntaije jaja uti ng'ombe kwekuragia njau serere itakuragia njau acia kuja gukua
nuiji after gwita muno kuthoma irio ndejire kuona maana gwakira ngoro bene na ndi chienda wa katuruba tukethwa tutejene uria nchawite tonyaku kauneka kuguru no tukauma maumao jaketa thuru nthiguru kati mama rukone jaru no tumbere twakwa tene uria tworagwa inda iria ino ntubwaruko lakini kale guru kati gija ruko ntaka kare kantaka ina mathuru maumo jakenama kakethwa kare antu very clean no tunio ng'ombe ruju ikyo mbaka ira ngoroba na kwithira tubao wambite tubao mwanya na twandiki marieto gitumbia kwithira ukithithia unembi ina ikumenyithia mbio kiri urithi bwaku na ndi tubao tuguo kuona onkana ina kabao ikuringana na ng'ombe ira inkana tene kenda inya Murimi eja kwenda kumenya mantu ya ng'ombe ciakwa nkamwira murembo nkamwira kario na irio nkamwira nio na uria nkama na rekondi ciao nontu imbika rekondi ciao ng'ombe ontuku woni kwithira ukegera na ikonda koko thamba ya ng'ombe ntakeze na ndi na wikaye ukwe ntakaye eje na nkarao na nontu mathaya yo kuona ya kwiria gukama mbutha uthuranagia ngeka mwene kendete gakinyangwe isonda stie na wiko mama itikageru ko kenda mbikia ki vayongasi nontu ni ng'ombe cia kuchi kuweza nyaka mwanki ibi mbe ya kamwanki na ndikyo ntangairo eri kantaka nkothurania ite akinyange yuma ya westi nontu tentakaireke nyingi ukona ng'ombe ni nyingi aja na ntaka ito nini na ndi competition yera mbithairwa ndi ne ikojokia ngeta nkaurugira bayo ngasi iju mwanki ntumaira kuruga aju gwakwa na waste yera ikarusha ngasi ikithondekwa ngakamata ngaikia mundene na kwithira ugia kaka ndere na teko kwe mantu kuthithia zawiti number gwaka kou na ndi ukuona ndeu inja uciakwa aria iri ngorobene iguru irakurire ciakinya kiwango na ndi kia gwita aria nkomba kucirerera bwega na ndikyo kuona ngiakaka inja irakurire cia ng'ombe ici Agnes iria na ndi tha ici kiri ng'ombe iria wina cio thazire ukama ukama rita ingana ndene ntu na ndeja ng'ombe ici gwitwa Meri ntuko nikinyagia lita 22 na ndike ng'ombe ciakwa iria rira mbikagia ntuko yonthe ni kinya ndi 50 and 45 na ndikiri Murimi ura munini urithi bubu kana urimi bubu bwa ng'ombe cia iria ure na kang'ombe kamwe no akinyaza kweli no akinyie utemanjiki no akinyio kang'ombe kau kawe akambiria gukarera ora kubati na gucenjia mburindi kubandithia mbegu ira yagirite no achenjie au mege kau kanini na akinye kiwango kia gukameria riringi ibwaga Agnes ibwaga sana tore mbwaku kweregira ati mtura ututegete kuthoma kintu gikiega na gigamukurekera urithi bwawe ibwega mutegere WeruTV au no twakinya muthezo gicunje kia mbere kia mubango jojo Murimi Caruruku ngatega ithaa ri ukinya ria gukama atwite twakame roindi ngachokera na mutaramu wegie urithi bubu bang'ombe ceria uroka tutariria ureti tugakura kiri urithi bubu bang'ombe ceria ugeta kuraja mubango ni Murimi Caruruku ndene WeruTV mbita kome kinyo mutegere WeruTV nguchokera kaire kenda twitana mbere na mubango jojo Murimi Caruruku tukurikio kama na ndia tugwatanira na mutaramu Kim Karagwa atutaririe uria tugakura kiruri mbo na uria tukongereria na njeria tukongera na cheria tujite kuthoma mantu jegie mbegu cia gwikira ng'ombe kiendai ukura kiruri mbo akubweria wana Kim ikwega sana ngakugwata ugeni ugairi bwana ibega nchamba nonto kwa twitana mbere kuthomithia arimi kenda bakura kirurithi bo ng'ombe no wega muno Mr. Kome na tutigire Murimi atiria kuona baita eria kiruri bo ng'ombe ng'ombe ni gintu kiega muno ni nyomo emwe mbuga ni mbega muno rinja tonto ng'ombe ni biashara
ng'ombe nĩ mbeca ntuku nino na nĩnkenaga maũrĩa nkundiuna ng'ombe tondu ng'ombe nĩ yanthomithirie koguo nĩ mbĩtĩkĩtie mũrĩmi na ng'ombe ena binya yonthe na mũno kwa wingi arĩmi nĩ methagwo mena thĩna kũgomba kũgwata ng'ombe imbega tondu arĩmi maingĩ matikwĩthĩrwo makĩmenya kwapungĩni ng'ombe ciao arĩmi nĩ menda mũno kũthiĩ kũgũra ng'ombe ĩrĩa yanthongi kuma famu ĩngĩ arete kwawe na tuga bũngĩũmbĩka mũrĩmi nĩ yapungĩni ng'ombe yawe ĩnuwe nayo through genetics kana through AI kũbandithia na mĩbira ĩrĩa ng'ombe imbega kuma kũrĩa Ũraya nĩbũ tuga artificial insemination Kim kwĩ mũrĩmi ũrĩa ũkũrũkĩra thĩna mũno kĩrũrĩthi wawe arĩta ariuga ng'ombe ĩyo ĩno cirĩrĩ yani karia karĩa ĩgwita ĩkuina rwĩmbo cirĩ na nakwenda ũkũra kĩrũrĩthi wawe na ndĩrĩ mũrĩmi ũcio wĩna ng'ombe ici na ateomba gũkĩria iria rĩrĩa agũkama iria rĩkai akethorwo mũrĩmi mũnene tuga mũrĩmi mbora ethirwo ena ng'ombe ya kwambĩria nayo ng'ombe ya nayo abuĩri kũthiĩ athiĩ acoe one ndagĩtarĩ wa AI kana artificial insemination ekiwe mbegũ ĩramũbira mũrĩmi naomba kũthurĩrwa kana kũteithĩrwo ndagĩtarĩ kũmenya ng'ombe ĩnu ĩngĩkĩrwa mbegũ ĩrĩkũ kũringana na size yayo na breed yayo tondu ndagĩtarĩ no abate gũca one ng'ombe ĩnu amĩcũthĩrĩria ũgu one ng'ombe ĩnu size yayo nombe ukua either Frisian nombe ukua Asa nombe ukua Njasi kana Ngansi kulingana na bũrĩa ndagĩtarĩ akona kuma ũrĩu makena marianda na ndagĩtarĩ barĩa ĩgwere program ya komba kwapungĩni ng'ombe ciawe rĩu ndagĩtarĩ ũrĩa agacaga abandithia akauza follow up ya kuona ng'ombe still ĩgũtuĩka ĩkuiga nontu ng'ombe imwe icũmba kũbandithua itige mũrĩmi atimenya agetagĩra ria atakũmenya rĩu tuga ndagĩtarĩ nĩ mwega mũrĩbo ndagĩtarĩ consistent ũkomba kũrũmĩrĩria ng'ombe na mũrĩmi wega na ng'ombe inu komba kwethwa igĩkĩrwo mwanka iya tags kũringa thino management kenda menya ng'ombe inu nĩ ĩrĩkũ yekiwe mbegũ ĩrĩkũ nĩ kĩrĩa makathiĩ bandae kũthiĩ gwĩkĩra mbegũ gwĩkĩre mwarĩ mbegũ yethe nontu aja ũcio kwa Guinness kwĩthĩra kwĩ ng'ombe agwĩta Jubilee agwĩta Mĩrĩ agwĩta Mũrembo bau bonthe rĩu thĩinĩ wa gũkũria ng'ombe kana AI kana breeding enu apungĩndagia ng'ombe nĩtwendaga mũno mũrĩmi thwe na record nĩkenda ũgatagatĩni atakaũtheke twĩtagwo inbreeding inbreeding nĩtagũtuke ng'ombe nĩ yabandirwo yekĩrwa mũbira fulani ng'ombe ni yagĩa mwarĩ kamwarĩ kare onto mbegũ ira iroku igaca kubandwa kairi kamwarĩ kaka kabandwa ni mbegũ ira ciethe kũu nĩ ũcokia kucokia breeding nyuma iko na tukiga record tare maenge matumba kuiga record methaga mena problem yenu kathagira mũrĩmi agucoka thuba tukiwa kathiĩte mbere thĩinĩ wa breeding record keeping is very important nonto kumenya tariu utikathie mwena wa nyuma uthie mbere kana bukota pure breed endenge kana kagita kamwe ni twenda still mũrĩmi amenya ni factors irĩkũ ingĩtũma atione breed irambega factors imwe ni gutuika ng'ombe itikurungama bai batikurungama nonto problem ciake cia disorders fulani cia reproductive rĩu thĩinĩ wa breeding mũrĩmi enda kwethwa arĩ assistant mũno nĩ ndagĩtarĩ nekio no ambĩre arĩmi oronyo ngendaga fiundi kathi kwa mũrĩmi tweka nawe ngamba kumugwatia kubangana maunto ma genetics kana kwa pungrendi ng'ombe Kim no riongera mũrĩmi kiumbe nyo ngenda kule mũrĩmi nĩ kiumbe ngathi kwa mũrĩmi akadingazi monkazi kwawe tweka nthi tukanyuga chai tukiaragia nonto history ningentu kiamana mori ukona mũrĩmi atetheka muno Mr. Kome thĩinĩ wa ũrĩthi ũyũ wa ndĩrĩ kana ũrĩthi ũyũ weria antu wengire makuremwo rĩu nonto matakomera kũrũmĩrĩra standard cia kana breeding kana nĩ kumba kũgwata ng'ombe mbega kuma na ng'ombe imena cio ng'ombe eria na nikionaga antu mamuntu akora kuiga record ya bula magosabira ng'ombe ciao through AI ukethira mũrĩmi arĩthie acabirwa ng'ombe kana ekirwa mbeu
ng'ombe ni yaciara kamwari tuntule kondira ta igite still kamwari karia kakavando na mbeu ya bandire ngina kwa huka kamwari kapandwa na indo ni ithe ukethe riu au kwena problem yake ya inbreeding niko tukuga record keeping ni kintu kia maana muno thini wa kwafungia ng'ombe ndikenda muntu mugwata ng'ombe ya mbega au bange ale mange ng'ombe ciao itukomba kurungama nikenda mambo kuthoma kana ganjao o mwaka thini walezi wa ng'ombe kana dairy farming tutuga there is no family planning o mwaka mulimi na batiko zokana ake akiona ganjao ng'ombe te family planning ng'ombe ni mwaka arumbe kuona njao nikenda ethwale biasharani kogu ng'ombe kala kulungama ebandwa still mulimi onu atumba kugwata mbewe ile mbega na kagita kala kabuyerete tondo no kuona for example ng'ombe ka ikalungama ya mbere igekirwa mbeu ile ya mbega ng'ombe nu ya ciara ikalungama ringi igekirwa yingi akugwata morisiere morinu nacio irungame after merely isabwe after 18 months ila tuga niyo kule magenda mwaka 12 months gwetia but between 12 and 18 months akethwa ng'ombe ruga njawe kulungama ila njiare yekirwa mbegu na yekirwa mbegu ingi gutigara ini mbugirete kathi kulira ini ya the mulimi onu akaomba kugwata ng'ombe ila pure within a very short period mbira imbewe iri kwira njeka mulimi agekira nya mulimi uro munini akomba gwikira kenda omba gukiria kana iria kiruriri babo Mr. Comment kwira kuna mbeu iria njega mulimi yakagwata mulimi ekagirwa mbeu kulingana ng'ombe yawe bula ikari kuta kwi mbeu ng'ombe muthemba juju iria riringi for example tuga Frisian iria yenge muno na iria Frisian lete maguta mengi butter fat content kule mulimi uga niyo ne mena specialize nambi na Frisian kuna onguga ne mena specialize nambi na Haisa na Nganse na Njase ile iria enini te Frisian ne ole maguta mengi ndukugwa leo mulimi nwagwate pure blend ya Haisa alumela yini yenu through AI kulingana na gitare pula akethwa kibunga yendi ng'ombe no twakinya tulimekira mbewe ino wetiogu ethagwe ile landa awetagia ukenda wego tigatubire mbeu bati kuthina kulingana na pula ng'ombe igana tonto ng'ombe ukazi kule ng'ombe kanini wekira mbeu ya Austin Frisian katemekua tutuge for example ozikule Asa kana Njasi umekire mbeu ya Austin Frisian nene ng'ombe ndi wangu ciara ikethana ina difficult na no ithire ng'ombe nu still ikura ni ukamata mbeu iria kwetho kuna igiciara njawe gukushwa traction na maunto mangi mengi kogu mulimi nda kwapugira ng'ombe ciawe kulingana pula akangairwe ndagitari ko mulimi te umaja thaizi etauga na mwanka mbemenya ng'ombe we niriku te mbikira aca alimiyengire makopete onto maruga mbikira ndagitaye ni apatikosa angaendi mulimi na niko nkuga ndi ndagitari wa ng'ombe nitomba kwetha tukingaendi alimi onani mwene ngenda ga field nkera mulimi ng'ombe tano ya Frisian tulimekira mbeuna kuli ng'ombe nkithwele wiki ng'ombe twethwele wiki tuko ng'ombe imo ina maguru wiki utemekira mbeu mwanga nene muno nunditomba okuwa ko there are so many things to consider ng'ombe igikirwa mbeu yenu tukwenda still kwenda sexed breeds mbeu ya sexed yani ukazokenda kamwari ugekirwa ko no wikiro kamwari ukenda wikirwa no wikirwa kamwari no kiro kareo ukenda kareo wikirwa ketha laini yaku ni atoregwa nivu kwenda but not turithinwa dele turithinwa ndi tuenderia kuna ndike tumi ndi mulimi wa ng'ombe ria uni laini ende wali kuna yenge tutamwanga embryo transfer njao isagari ile njao ile an embryo yake wathinwa wa ng'ombe kwa unbongo ntumanguga ndagitari ne gwale bo nikienda angaendi mulimi nike bula akaomba kuthie mbere is very important mbewe igikirwa ikewenda gitari kumenya wikrandira mulimi na mashoiri ng'ombe ciao mangaendi mulimi nikienda mulimi onu athie na mbere weka nukumenya ari mbaba ingi uga
thina iza kiriria nuntu ukona muntu atinda munde no twira gutwira achenche to twira iria na ng'ombe na tachiumba ko ana kuri muntu wandiri kaninya au nkuga ng'ombe ugikiwa mbeo steel no bati kwelewa kuri mbrindi imwe ile sakate isi yenge kuke thokimenya utina eria iganu menya mbrindi taru freezer ni saka muno na eria yenge koguo na wina eria ya kuba ng'ombe ingi nikena unanke uri freezer au kuna buwa uria nembi kuna untu wamburia nkuriganirwa tanchokeria wa eria wegeria uketha murimi feeding ino ne factor ya ng'ombe kuwata mbegu mbega kana eria ingi tonto kathwa ng'ombe ciaku ni mbega lakini you are feeding poorly utione eria kuna arimari ng'ombe mbega muno wethe murimi na ng'ombe very nice ng'ombe eria lakini feeding yawe ni poor wethe ng'ombe nu itokunenkira eria gutosha nebo thagari murimi agura ng'ombe kuma kuri farm mbugire ngiambiriria farm mbega muno ina ng'ombe cieria muno yasa kwa ng'ombe ria gutuke itakumira gintu unto gutuka feeding yawe is not up to date nukumenya nkanyamwera nyombe je ng'ombe turi murimi Agnes ambirire na agurire ng'ombe agwita njubiri agurire njubiri kwa murimi njubiri itaitaeria ng'ombe gwita ndio gari njubiri tuko pamoja ni ng'ombe sawa ng'ombe je gwita njubiri Kim amegurire tiguita eria riringi lakini thairi yauma ngwitikia lita imwe ijire ndene ntuku lakini thai ng'ombe uyu imuitira lita 22 yes nebunda akwira ng'ombe no egwere mbega muno lakini murimi egwe ateko feeding ng'ombe cia wega wethire ateko gwata eria tonto feeding ng'ombe cia balanced diet o tanto proteins needed minerals kwendaga mwanka energy kwendaga mwanka fiber water manji ng'ombe endaga lonche rwenge ng'ombe yaria enywe lonche rwa gutosha kenda kitatia na ng'ombe ile mathaa maribo ti ng'ombe ile tha kenda ikamotha 10 itikunenkereria no kuigwa kogu feeding ni very important in one daily unit na daily unit menge ni ria survive no ntuatuka guti irio na muno ari maenge reu itukomande vese mothaga ya oni ration na kuigaga irio ta silage riri gona marinyene na kuigaga irio ta hay no ntware kwala murimi ethire ng'ombe ciawe ni munenkereria kama kawaida but still on blind ng'ombe ari maenge gukunithie ta round mena ng'ombe mbega muno na kinyu level ya ng'ombe mbega cieria but feeding teno kuona ng'ombe mbega muno aloso mwanka mugongo nu ni mugongo kwa ni ng'ombe eria ukaso mwanka liele nukwa ni eria ng'ombe no ikaga irio itemunenkereria kwa feeding ni very important kuri thine wa ng'ombe eria na still ni kenda ng'ombe ni yomba kulungama wa mwaka ni kenda omba kuona nja wingi amba kuendelea na mbele na kwa pungeni ng'ombe ciawe kuki murenda kuga ukarega kwa ng'ombe ciaku iria wega inya kurungama uketha kwiri iterungama tonto muno tariu ng'ombe botie no ebinga yugetere ntirungama tontole yes nembike wanja onkare anambi no kwigwa no nto mwiri wayo otena calcium otena phosphorus ila pati kwenda kumakule cigumbe ng'ombe ntirungama ko ikona ni antuko emoto atrima na ng'ombe kiuga akie ng'ombe ndiuga akia ake steel ukethira ng'ombe waje kama yalengeria kwa ng'ombe kialengeria ng'ombe nduke kuna kiasigino ate thaino supplement kiu kitemwironu muno calcium na phosphorus cianyiva ng'ombe nu igakwira sai siku zuri na yoketha ari mayengire makurusi ng'ombe wa inumbega nontwa merimo emwe ya ng'ombe kugwa na maunto mangi mengi ketosis biloki fever hypomagnesemia ni merimo yenu merimo teu nitoma ari makarusi ng'ombe na makaga eria la gutosha Kim vineria nene ari mbakurukaira kire maybe kuthura mbegu kana kimantu jo ja breeding challenge ra wonete ja mutaramu wegie uri roba ng'ombe cheria
na kire ali mbaro ri ungaira dinere bigo murimi ekwira mibinde zere ambeo gwa karauzu ni rikwira wonete muno ne chari muno kuna repeat bleeding iyo inasumbua kulima sana. Murimi athie achoe ngiricha wetho ni itaithatu inya ekirwe sext ntukugane sext acha ekirwa ng'ombe nure kuiga kana sautho ya kawaida ng'ombe nure kuiga tumerete mbia athie ria kaire ria kathatu murimi no kanji unsuru ntore agutumira mbia mengi muno mongothere murimi agusarenda ugari ng'ombe wa anti kambe kithie mbegu igekirwa nugu ri murimi pulala na roho ya kuthi kuri mbegu ira mbega wethere ako lose hope nontwa repeat bleeding no repeat bleeding problem either no either ni wa mbegu ciongwa viability ya mbegu mena mbegu nita mbegu puchiga kwa mbegu ile mbige store likathi kupandwa nutega mbegu imwe ikola akuma viability au bange kwina technician ogwikira mbegu onone gwali a problem dino ikira mbegu thino wa ng'ombe au bange ng'ombe yo mene no either a problem ng'ombe nu etekomba kuiga etekomba kuiga ke mbegu iria nipoto kuga ndagitaye ne gwale board kenda ateria murimi na mo device kwetho ng'ombe na problem tuga ya milimo ta ilaithagwa ta mambrucella sabotas ndagitari agombe kumenya kenda ng'ombe nu mbakuthambua itiritwe murimi atakaya sala ya gwikirwa mbegu ng'ombe gitesaga tukirikiria muno ng'ombe iremo gwika mbegu nuntu bwai muno ng'ombe nire ya kuiga mbegu nuntu wa kwithwa itirinde kuiga tuge mwiri wayo utirinde kuiga mbeu ira nuntu wa problem ya hormones kethirwa itikutagira wega au nebo ni ununtu wa mbere au bangi ng'ombe nire kuiga mbeu nuntu kwithirwa iri ndwaru ine disease mlimo unthero tume ng'ombe ire kuiga nuntu wa even stress kwena babu bange ba ng'ombe ndwaru mulimo wa na nyongo ya njau the ng'ombe in a problem even ya ciarite ya problem ta methodologies kana ng'ombe ya problem tendo kuga ina mulimo wa brucellosis abortus mulimo tono to ng'ombe ekaya kuiga kwena problem ngenge ithagwale bo tuga ng'ombe ng'ombe ndemwe yo mene no aige icioke kaume nonto amount mengi o milimo atenu nibo ngukanyira monko kankaga ndagitaye ne very important thini wa mount mama kwa pungeri ng'ombe ndikenda murimi atakaya sara nonto murimi agaza kugeria kuthii kundiuna na quacks itemo device quack yagaoka we azukumembia chaba kana thie lakini ndagitara agaza ethira ng'ombe enu itumba kuiga njau ele murimi ng'ombe no etiga njau atumithambie mbere atukira ke mbeu iria yurabure na ng'ombe enu ikathambua lakini kwaki agaoka we ni mbia kwenda akenathie kunya nguga murimi wonzo kwenda kwa ng'ombe ciawe kana bleeding ona ng'ombe ya mbega ni ari achoenda gitari urio ugwetekua awombe kumutetheria na kathie level enu mbega ya kukwata ng'ombe ta inu cigucaira America ko no igwe nyaweja antwari mbeto gwita naria gwita ngaine thera Switzerland yes ng'ombe inu na aria acha kwagine yes kwagine ng'ombe ngucona ng'ombe inde kaba ino ni ng'ombe ukathie ng'ambo kethira ng'ombe ta ino o ta ino cio o teno no katuke guca kwina mpio turuntu na kwina mpio but still ukathie Saudi Arabia ukethira kwarite muno ka ng'ombe iringa kwa na fumes ya lonje muthenya ndikende ciigua kampio na ng'ombe ile ku ng'ombe ona mbega ngugi inu withagira ndhiu cia kwa thungu so Kenya ng'ombe ile ku imbega na ndimoira ama witness ni tio ene turaremi tutukomba kwa ng'ombe cietu na tuti patient safari ni mrefu ya lakini otoka patient wawata ng'ombe mbega ndi ni murimi ndi na ng'ombe imwe na inkwenda gukinya ng'ombe inyanya kana ng'ombe igana cimbitera rita inyingi cia ria kuma kiri ng'ombe imwe no mbone o rita 600 era murimi u utegete kamerere murimi ro utegete TV thaino nimenda gukwira kuma kuri ng'ombe enu yaku we nayo
no kuomba kugwata ng'ombe enu mbega mono usaga weriletie kuma kuri ng'ombe enu wetherwa ukarumirira breeding ira mbega kana upgrading ya AI services na au wethore patient na ng'ombe okona mbora tu wena assistance ya ndagitari nikenda mukuthi safari enu utekugwa Mutagero TV au nyo twakinya muthia jo mubango jo Murimi Caruruku no menye urikane atiri kiri urimi bubu kintu kya maana muno kumenya ni ati kintu kya mbere uchwe mataro kumanya ki daktari kana mutaramu wege ng'ombe uria wathiri kana uria wina utaramu wa gwitikwa ukataka ja daktari kimathi uria twarike kwaraniria nwe ni mutaramu ije mantu ja ng'ombe na ndugeta na mbere kwewa kithomo no kitharo wina ugwetera kenda umba kura kiri urithi buba ng'ombe na kenda umba kuma kiri ng'ombe ere kwimwe itarite imwe ukinya rita kumeka na gwitia mubango ni Murimi Caruruku ureteri ni uni kome kinyo mwanka kiume kiu kingi rima no rithie kwena umithio